Tina, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Baik mang, lisu na iko. Baik ada gagala lang kuto na. Sapa? Aja mah bicara apa ketu? Dia lah lalu seleko sapa? Si baki jom kasi matoki liso. Lisu na baik. Waduh nama toko. Ko lisu ko di boleh. Engkau mapalat tu baik mang. Bini ko iti tangan. Aja mau apa ketu sapa? Dia mau mati kasi dia mau mati. Dia sapa? 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 Namo mati ko. Tiga ala lagi lo kasali ko. Tetap beli suju. Woi! Pak Komandan! Pak Komandan, nakan di kabala. Abala ka pa imang. Mana kecil leta. Di pale pa desa. Mati padi sama Pak Komandan. Digajak oleh perampok. Kau dia betapa? Ay darana. Nisa, Senior, mage. Mati kira Pak Desa saka? Jadi dia itu jadi tamak di bar senior. Laro? Dia dicaji main rayu pandang. Kena madu odong ngomong Pak Desa. Nisa, oh Nisa, Pak Imam. Situ Pak Komandan. Aduh, engkau mau kebajian si Badarana. Tapi kalau po juga di. Ada kayak kisi itu bro. Aja mah depil dungu. Mamulai ni makeramu peleng isak. Masa tu mati digagu juga. Iya di senior. Kalau ke Pak Desa. Yang be urasa Pak Desa saka. Alin mo to lemah alin. Sembara tak akan kumu pa iko. Kumata gato mate wadi na lamu alina. Degago senior. Dia miseng makok. Mega kejadian. Mage. Pada mati biasa yang kasih tau di gajang. Oh. Mal, kiss mo. Hendi. Masunan di. Ang kasih tau di gajang. Ano pa? Di kayo tulyang kami to di gajang. Sedangkan ini tur kampung Pak. Di gag berani tama aku lala. Pak onron perampu eh. Jero kong kato di gajang di. Setiap demit to ujuna. Kamu tadi runtuh, Pak. Kamu tadi terding. Tapi biasa na roda tadeng eh. Dahil to perampu eh. Di Mr. Tanray atau ga ang kami masal sa di perampo di lalang. Kiss mo. Kiss ka malay lo kadi lo kalau keder. Mage na air na liso. Tak mau prepare mana? Kami tahu hero, paling lama dan lebih makanan subuh. Pak Komandan. Pak Komandan. Pak Komandan. Aku. Aduh perampok di lalang. Aduh eh. Woi, aja mau lari. Aja dulu mati turut tama. Malah ketaki Pak Komandan. Pai mama menteri cerita tu. Iku mana?
Magri macam Rika. Baik mang, video lo pidaki. Aga sila mo padaka Pak Komandang. Tamis sa tama. Pada iku maneng, di apa si bubang minta sapa. Kalau dia gagal tama, ya pertama caleleku. Koalisi. Dia tu yang ada bungkus ya. Rela, gitu. Coba macam aku dan ditikar perampok Pak Imam. Dewe di kemah melimari na pertama bawang. Pak kampun na. Jak jam betama aki selesai dita nak kena bala. Pak dia persiapan tak jadi terus dulu dipikir-pikir supaya kita persiapan tahu kita maki. Iya, lebih iya. Dan dia bersanji lenek na taplo kulur ya lagi petugas si Basaka. Dia berani mah terus temai kru perampok Apa kru kebetul strategi na? Lo dirancang khusus sih. Engke SOP na. Tan ratu di kelas sekolah militer di Saka. Iya lo tok iya. Pak Komandang, lo kasih belang candriku. Pak Kur kabis mah benih. Siapa tahu kur siapa? Betul Pak Imam. Oke. Ajak na masih lang. Insya Allah deh tentu magagal. Untuk magat tiket di Willow ke rumah sakit. Oh iya Bu, makasih banyak Dik. Iya, kurang mendaftar. Angka moga BPJS nah. Oh iya Dewi sengi Bu. Katanya kak keluarga na. Wit temi kesina putih Willow kemai. Masya Allah, gelopet widi Bu. Tapi anu naruh-nawai. Iga narolo tanggui pak kemajana. Wah, aja nata nawa-nawa Bu. Pas kami dulu sehat. Ko anu deceng, kamu tuh nala leung. Jangan kasih dibuka oksigen nah. Tuh saya itu. Cemah, betapa tayo ko? Lo kumuno tahu ya? Pesan niya mati din, supaya tidak aku mau jalan rumah sakit. Iya, sembarang kan kau iya. Wah gitu Meli. Balik lepo sapi mati wasero sapi nala deh cingalian den magaga. Oh, kesih mah. Tegi pelik keluarga na. Dewi sengi Pak Den remukutan nai. Degere tu gaga nasa keluarga na. Dewi dikimat oleh di rumah sakit. Apalagi ke tokosa di Bandreka. Oh iya. Masih mana play dulu di? Kong kekeluhan na lapor ke di perawat. Ayang, Imma, Cema, Komandang, digaga pun dah boleh. Berarti digaga siapa kunyi ni? Kalau siapa Rodi? Siapa? Diego ko. Siapa? Oi. Jadi materi. Andai kadang masalah pada sendiri apa kerja macam-macam ni kau sabar aku sana. Nulen di temu masalah pada sepuluh digajang. Iko gaduh. Si pala-pala mo berdiri pa mah. Basta patring. Tomba Dewi. Dewi mah. Au, aja si matay kurustan. Long mata di pedir to matay ye.
Rustan, sandai nama tu ya neri silong, isapa, waktu ni digajang. Dia lah usah lagi, semua tekak kero. Kamu petai ke Pak Menteri, sesang yang megajang ku tu dia mewah, dan dia tu sirimu. Aku pada ceng Rustan. Jam lo kalau gajah-gajah ke tu. Kalau aku gajah apa aku? Ya dulu gajah. Tata tayo, lupa. Kalau pesaka, ya. Malah, jadi tak macam kuda kada abamu. Ko mewangnya abamu, mana seni? Tak wewa atas seniorku. Magi lo ko. Agai? Hei, pada ring ngerako. Di itu di kampung na to Iya Pak Komandan, saat tomat tu ni dia matukan dan kenyaman-nyaman Pak kita kumi terlalu foto ye. Tapi kita pelama kasih jago, mana semua foto ye uno. Baru start loko. Tapi pada ada lo Pak Komandan. Asal dia tunel apa lelang. Tak kuno to. Mau saya di Pak Komandan, dia belum apa lelang. Wah, dia minta pada di mana di? Namu di kampung na telo to kesejagro. Na loko di kampung na telo sapa pa desa. Tanya si jagaru kalau sapa. Dia nanti cuma masalah tu Pak Komandan. Pelaba ni dolo si jagru, popurki si jagru, naplok di sapa pe mapa desa. Yang penting pelaba na dolo puni lo putu ye. Singingkan kesempatan. Baba aja apa mul nak sibu. Biasa di kong bidang itu di lemang telinga. Iko man di bawah. Ya lo nu. Iya, copot. Ya ko. Cakap dia tak kubur kamu cale cinam. Ya jore ko to amo ya di belakang. Mengetahui ko pa imang. Lo kumayo ka. Tapa na michka. Tapa na michka de nembe. Saka weh, ko begitu. Lo ko. Pani ya lo nu. Belakang. Cono. Ya, juga apa jiwa, kudiga mati. Gila dia cuma pakai batu. Mama lari tapamu. Asal lo kamu nuka. Ada pe main. Gila recu, itu itu megampung iku pakai batu kok. Ali pas apa tu muka masuk Lari ka. Mana sekarang kamu tahu? Apa kamu kata lo? Agar style lo. Wah, mau mencari kau. Makan ini lah tu. Tengok set. Wah, pakai baju katakan. Mau sakit malam. Udah kok. Mau kok. Bujeng. Udah kok. Kacau lah. Balik ya. Bujuku taruh. Sebab bujune Pak Dese. Yo. Baik mang, kau cerah nak kau juta sebab hujan Pak Desa di Salo Oh, Andrina pun boleh. Alina macam culiki. Alina macam mabiangi biasa di Salo Mapalay Pak Komandan. Numuan ni ditay. Labo ni soy. Magri patro mo bisa apa-apa. Jana, sejagro doli ko. Lokali siya. Sudah kasi jagro. Napalin na liso. Iya. Dilo nonton. Gusto ni dong. Buri ni he. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يقل له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة آمين
Weh puang, tadampeng eka, na tadampeng atoi dosana lakiku. Ulpa, laki kembek periledoan ibu desa. Maka tuh paniledoan lakin na. Si tongan na, dewe kasih ulem mulai. Dia ulem mulai, dia sengin na selelaki. Tapi bisa maka dia pun nelo. Ini maku asalino akhirah. Patena kasih upuji lakiku. Tapi lebih sita pujina. Gak mau kepala kibo ko ni Budesa. Ako mitay, pinito pinsaro. Oh puang, mama puncuki ku si balake kurilinoy. Tapi jadi perilaku. Tapi si runtuh lah lo kapemang lakiku ria sorry munrita. Amin. Agak mana mau aku tuh di bukuku? Pada sekolah pinsang, jadi mata aja di bukumu. Tapi nggak mau aku nerpau lu. Mate nih ulpa, kita jengi pinsa di buku, pinsa di oloy, bibi. Iyo, sana bisa di mana ya orang pimo? Itu dulu. Modisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bu Desa, Papa mau lebaran kamu. Dewi sebek sagi ini pinsang. Aduh, pinsang sih. Bu Desa. Jadi tega nih pala lakiku. Tadampeng ka Budesa. Diurun tuju na laki kita. Mana ka di muruntu lakiku? Iko masa apa mana mo ko ga? Hei Budesa, jangan malu pelada samamu. Kuasa pareng, cuku, nandre kasih si baka saka. Iya senior, Bu Desa, nasa seniorku, maga dia diruntuk Pak Desa, Pak Nelem Alena. Iya kalau ada momen kamu pasir. Baik, maka dah kamu berdiri batin. Hei Rustang, aja na semetay ko, Papa balik ko. Ano ito tumangatin lamali, no sulu lepak ko gitu. Oh, saka, tak perlu lepau, tak sulu turin aku tu. Kalau yang melepak aku. Hei, cukup aja mah pengewang. Iko di tak kami dia berduka. Aruh Budesa dia mesti nyawa mitai. Hah, dah lo bisa itu. Pokoknya lo kemana seku aja. Jadi mulis ko dagang runtuh lakiku. Siapa tuh perintah senior? Iya saka, lu coba tinggal kayak perintah anak Belanda. Oke, sampai kosong-kosong perintah. Oh, kosong-kosong. Tabe Budesa, ujungnya bau runtuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hei, sebab Kaya iya. aku tidak mau apa? Narewan pa maseta. Sedangkan iya mati nak. Hah? Obo nga? Tinggi pala neraka ka to suruga. Dia mau pisang ni, dia kira roi. Pak mau mereka
mati tongan apa li? Wah, jadi menteri, ada apa mau mati? Kalau mersi untuk keluarga. Mati tongan narita. Ilo opa yang di situ. Jangan buka pintu Pak Iko. Mati tono, kalau kelaba tembus ban tembok Sedangkan Denri ya, polka masuk tembus ban tembok Pak mati tono nih. Dita nuliro. Oh, dia mati mulut tembus sih, kurang dira Lebih, jangan. Astagfirullah, agak tajam pak. Madaro lupa. Tita kak, lagi tita kak nama hati nak. Mana kedasa ngeletak mati pak. Nateles sehat tak tuh Syukur ki pak tak telinga ki. Aja nata kedo pak. Onro ni dulu istirahat. Kalau sehat nih Dendre tak tambah sila sata. Tata aja nih keluarga tak. Dena tuh namit tengkah. Iya bu. Masih mana play dulu di pak? Iya bu. Hei, coba nggak? Mage. Wah, anak-anak ini dari lada kak. Nasa nak mati. Padahal di pawaga patunya lagi tembo ini. Aro, buat disika masuk di sini aja pak. Tambah si boncoron lindroku. Mah, apa nih? Ikut tuh, mama tepur kak. Tepur, coba juga sedih tuh kan agri bicara kok. Pedih sisok. Jangan pedir kak. Pak, pada dia keluarga tak. Iya, cuma pak kerja mana? Ada itu di dabung bunga mati ini. Iko, bencok kok, pamadaster ku tak. Jerma cuy ku pasam sudah. Anruan ni bawa makun rey. Tito to kampung pada itu gaura Pak Komandang, Pak Cuy ni waseng. Aja nagai ku mace makun rey pada dulu ke rekreasi. Ile dua mani ko bawa beram gati selesai masalah di runtuh pada desa. Oh iya Pak. Ko dingnya jangan gak ada maban di bola muna. Ase dino di bulan bu desa. Aro, itu saya kasih. Dia apa jangan tak kemennya. Oh iya Pak Komandang. Widing, mana kenapa kau lisu? Mita ni wasa disapa ko. Mai, lisu ni boleh. Pura katum be mana su? Ulpa, pada cengin bestamu. Kalau kita matang kata jangan. Bu desa, Pak Komandang, aja nama lokas apa lagi ku? Engkau ni lisu. Oh, Pak Menteri, lu ni Sinti. Bu desa, telingaku pada cengi pada ngaramu. Iyo, dia tak galak yang mendelong tu. Kita ni. Oh. Lo ku Sinti dok. dia memang bewa di madesa jam-jaman. Pak mi itu bu desa terima ceto ko teri harus naik ko si buana ibu desa.
Ya, mau pekero, aro itu sih, caw nih bu desa. Matu berangkat nih. Iya, ikut cawa. Idin pak dongo-dongo. Komandan, no kamat cena? Bah, ceno, ikut bata aja. Udah make dia menggeloi. Nah, percaya ke jampang pula kunci ni. Hei, pada mulai mana su? Ali bana si kuning. Jampang lemu. Mia ka muli ka tuwe. Nah. Bakna. Pak Komandan, aja dalam rangka. Aro boy pirang loti salah raku. Ucuk keme mo pirangi. Agsi mal loro sulara na tuwe. Nade na agak ko. Agak sih we, mag muloro sulur anak tuh we. Pasila to ko pacena na ini po beta. Ye kong kemaculi dia boleh pura mana na puteri anak tu na pelari. Podi, obong-bong kiba Komandan. Lo ka apa na say mas dorala lagi gato de. Ajan boleh macik bos pirang. Po pacila Pak Komandan. Di nu perera ping pacina. Pak Komandan, kalau lo macet bos pirang, pesan ya diwace, pesan ya liso. Mai pai Ayo, ikut cerah deh macu iko nih, kumis lokasi, penunjuk jalan. Bos pirang, leso nih iko. Solat. Ada bos. Salma, besok tono. Pada wace, kita bace. Besok na bati. Solat di. Mama periki. Ayo Pak Komandan, balai. Dadah. Dadah. Mana ke di perbangun letak? Anu di madu kason ni. Weh, madam pedampe kadi dewan rocky. Pada gagal tuh tahu diboleh. Iya, ini mah gagal di. Mah itu bu, wah ini lisu ya nih. Iya, deh lo lecek kamera. Pada nih lo merki si kamera, metoi didi. Oh iya. Sorona kati. Denge, di sekolah dulu ya di pelok kamu ngaji. Iya di sini pale dulu. Ya paman rolnya pak desa. Tukilan di mata anak asa di aure perepek. Udah magaga, mila doang maniki bawang, karena podo magati ki malasi. Iya, amin. Dongo po pengoto ya. Dia mulai bisa kita lo kumpul kak. Kadang periki Pak mau periki ke sih. Tanda pengatok apa? Iya bisa lah toh. Lagi malah, sebelum kita tuh dulu. Yang pa motor dan relo labe, na dia dilepo. Ya kita salah. Ika cema. Heh, Lato. Ang kasi bawa mo di rumah sakit. Igor Pak Imang, Andri Nimma. Cema, antara kajaran ke rumah sakit. Ah, jangan pala di pelat tuh kak di boleh. Oh iya. Cema, anda demai. Pak Manda boleh jadi oleh. Kan masa ada yang sang. Wih. Mati kowe. Tenang. Sakit. Wih. Lagi. Ayo pe malah. Wah, pembayar masih kira. Selamat siang. Aku saka. Nanti dia malah. Lupa kak. Wah, aku saka.
Assalamualaikum. Terima kasih Dindi. Sampai Deki Gaga bisa memakai bahan pada desa. Iya, untuk mengganti yang kah. Pada sedih wisengi tega lo sapa keluarga na. Untuk suruh tuh kina naik. Andai kan dia disuruh tuh lele ke arah kontrau. Teglo di sapa apa desa. Weh, kepala iko ke sini. Di diwetanya tuh keluarga anak. Ini mau jasa di ko terdeng kepala desa tak dia disapai. Kau nih. Alhamdulillah. Selamat aku sepe. Magen di Purnimandri. Dan repepi darai. Nah dia tak nolong manre. Andre aku sepe. Iya sepe. Iya, betul aku ya sepe Andre. Weh, kita lema apa itu? Supaya mengganti malah sih. Panggap lihat tuh lupa emang sesanya tama. Wajah tuh, sebentar lagi juga. Anu nih di anak cerita. Iwa galau kasi inanay. Alin na basi jaga kako niya. Aro, natimpo si Kaamandre. Iwa galau. Silungan rin na. Sali cama. Hindi cama. Apa imarat? Pak Mantri, 20.000 boleh licin. Macam buru itu. Di anak begini, Mak. Tapi ini kita suka depan tipu. Wah. 20.000 Pak Mantri. Macam ini cemburu mo? Aku jelas ada yang bisa berpuluh itu. Bye-bye. Maga ko ba yung man? Yung gaga. Apa yang tadi? Pak Mantri, cewekku dendero, tipu siapa? Oh, cemburu ko pa Iman. Itu cemburu Pak Mantri. Maksudku iya siapa? Iko mengerti ko cede. Pamisa maku puja makun reye. Malaso kasi sa ako pa Iman. Jadi tungkay. Ditimpu yung di ceweki. Maka memang dia suruh kini nama tak bagi kerono. Mana kaya rumah kundri na suro? Di mata siapa? Curiga kan puji rumah kundri ye, cewekku. Cocok tuh musangir pa lewat tuh din rin masukor pole kamara. Pangkali rumah bicara rumah kundri. Ena puji lada gere sapo pa Iman. Pai sapo meter. Di papai ada riko. Na ternyata beli rumah kundri. Na puji lada tuh meter gue. Nunggu gere di kaajaki kero yang pati tamu ki. Di papai ko. Ada riko. Sambil pa Iman. Iko di kaajang. Wih. Dulu kapay iko ditimpu din kero. Bisa kita punya bawa tak? Main lagi. Itu kata. Amalan ring sini. Maga. Ay grupo. Hindi na naik. Mau main ring sini? Tadi itu kamu itu? Ih, nasi kakak tu dan dia ada komanda pakai dah.
Nandre pembisu ye. Mana katanya anu itu anon pesenge. Mawen na melupu kok. Dito komandan cuma kesini disapa nu gratis ye. Dia mau tuh ya uce siapa cina na ye. Komandan kok masalah. Keca-keca jari. Jawa sama lupu kok. Melupu kok. Aceh ko main di kantingnya Mandre. Kita dipaksa ke sapa-sapa. Dia leper kok di boleh muat. Sama kono, lu lagi pai bang. Aduh, pai bang. Pai bang. Lolok ka? Digaga macam kana. Terjebani kere baku. Kau cenyam munu perampok ya nunu. Wah, jangan mulok ke Pak Imam. Elok kamu aku matu. Mau tambah si masalah yang melok tu. Terjebani informasi na boleh Pak Komandan. Kalau aku joka. Aja namu tahaka cicing. Tak kalah berupa. Oh, siapa tu? Kita hai ke? Man. Makasih, Mas. Ngama pediru lang? Yung beda dia, gamit tegal dulu. Napan na baby terpa bulu es tama ko ye. Nisa, ay es krim mo. Heh, magi, di melo. Ala na May, kuda na elo man Ray. Coba, ya pemalay. Ala na May. Awak, melo, urmay pa. Nya. Ikuda man Ray, kilem. Bisa. Uruntunilah kita. Alhamdulillah. Ya gini pale. Kerja pandang aku kowe. Nasuruh kilo kejempui. Dia nama teh? Dia na mati Bu Desa. Kalau kimat ce, joko negati mai. Kalau na barangka Iyo, lo kama cue. Budesa pa cue toki wasa menda Jepandang. Jinama cue. Onron di kampungnya, pangketo si mite-ite boleh. Ah, dia mengamat sih Bu Desa. Maka lesa dikit sudah lihat sama Kundrai. Enggak ada misalnya cerita. Ceni. Elok long ah, lagi malu awak lagi. Mas Samsu, si luang ka dulu tim. Bibe ka. Alam ang siyo pa. Bos, aman. Matu berangkat. Ma, iya nampak betul menuju pandai ya nak. Hama apa kamu betul dia more? Hau, matu kau lah tu kaya ketemu metu nanai. Pata dia ngamaki. Ulfa, ang mau TV doi. Pak lah tu kilo, kita lo kemana belanja? Hama, dia tu gak gedah ya. Tapi engkau mau tu bosnya macam Bu Desa. Iya, dia tu baru timaros mau balu ling Pak Samsu. Oh iya dik. Iyo, ya apa matu melira mana ko? Iya Bu Desa, anu kasih balo wali pisang epe. Iya dia mure ala tali. Iya nak ada bisa ni aglo wali. Tentu bisa panampak kulo menre. Iya kasih deto gaga. Wala ni supro alaiku ko siruntuna lakeku. Pai ma. Lalu kaki Pak Imam. Pai ma. Oh, Pak Imam.
Menteri lo magi pai mako ye. Berarti magi perampok kado. Oh, dia muka apa lah menteri? Pak dia pakai pistolku. Elo ko mapunaki. Lalu kilo kuda punuang. Nih di dia tama. Pai ma baca lena. Matang rumah tuh pai ma. Di itu balik sih celana matang. Semeran lagi. Apa? Mat perampok Cina. Abah, iko mal si ganti-ganti pai ma. Anak kilo diganti-ganti malah. Pai matanya anak becu. Anak becu tom itu diganti-ganti. Pai ma dia metua lo amat teru. Apalagi keadaan ini mah. Maka dia upuji itu mata lu. Oi mang, jangan si mang keling ada apa mantri? Metulis sini. Kusaka mana kamu suruh lisu pai mang. Lalu atau lokot. Jalan lo lisu ke sini. Apalagi tak kalau pura menguju. Apa mang? Aku dia nanti. Berarti anak aja mah bilang apa pertama. 1, 2, 3. Wah! Mita. Iko lah menteri. Bate, kalau musilat tu matuan. Ya kung kamag-maganar di lalang, itanggung jawab ni mako. Yo, ya petanggung jawab. Ilo do ako bawang. Tanda podo. Dibaki ka sa binita. Mana? Teko perampok! Asuko! Kung masa nga lemurane! Yamewa! Banget Pak Menteri. Kok mana temabani lalu? Selang dipegang apa imat tuh? Yo, tu bani mulai. Apa le? Temabani nih. Terus tuh. Liwa aku tuh Pak Imam. Malah tak kuliner perampok itu. Berarti mau gajang ya. Aja namanya bicara. Yusru. Buka kalau ada terus. Iya, buka kali malah. Pak Imam. Mau ditaruh, madar tak? Dongo perempuan, huriku nagajang. Pokok cara pala itu kuling ke di jarimu. Aro perampok pura aku nagajang lari. Ayi kole, iya manicabu ipole huriku. Timbe na saka. Alina di gajang. Wasan niya tama aku makin loko pauno di lalang. Di dongo pucir perampok Pak Lopo naleleng macam mana kurim na pasa aku ali. Lisu nih. Kecampuran darah Mekah. Hei, gimana? Aku lalu nak kena kiai. Mari tersedih Pak Nadita kepada desa. Dia tahu saja malah ada apa di Pak Komandan. Alhamdulillah tuh, kau kena perubahan. Ini di, ada ini soal pula atas istirahat. Aro deng, lisu nih. Peco ka sedih malisu lisu. Mengoje, capu bawa dia. Cema. Dia magagawan rong, Pak. Dito gaw jama. Manang kadagaga di jama. Nadoangan so ni denta buka gardwe. Kumapa ko itu tuh mengata bangkruki. Cema, bekas aku sing pedang. Dia udah makasrat kau kena pau. Jangan kedong kuan Rita. Tunggu na po wiro. Apa nih ya liwasa disukuru terbantu kak terawa kak ko jadi apa nih kalau dipikir iki tanya toki keluarga. Wih, Pak Komandan. Wih, kau sih kerodo di onron perampok
Si bawa kan ada naik, kena si bawa. Weh, pokoknya yang itu terus naik berani awas ya. Saya dikira saksikan. Jadi, makan ni pelak. Awe. Diga aja simbe. Weh, si Paima, mulai bermantai. Malah aku tuh. Lupa mau terlihat kan? Pelan-pelan kok Pan rasa mu tamu Mau buat tahu. Pelan-pelan kok Lu mata jampai sini. Yang kau dia salah mas. Jadi makan ni kasi pak dia tu gaga. Dia magaga, purton tengah ni dokter ya akhirat tuh pak napa nang kepesi digajah murgina. Iya. Pak Hero warga aku ya, luar becok. Dia memang kelinga ada. Pak Imang. Ada kata mak sikio sedion ron perampok nak caki. Pak Mantri, na pala sika makadai imagre na puji tong meterue. Badi betue. Cik mana kami dah? Belum dah. Iya kan. Sabraki Cina nang keperawai presta ini. Terima kasih. Badi betue. Jika pada pagur kota madion ron perampok Hah? Pada mati? Ada cuma anak kasa di mita ko. Pada lo di amparang, ya lo mang kelinga ada. Pada lo mana ko di asam teru, lo mana gampumu. Aro, kalau pada desa na digajah, napa kejangan sepai mang. Igis we kue mapa mul mapa pala. Iga tu doan apa komandang? Aslan ke kasih tahu si masalah. Napa dia ni lo gili-gili? Ya tu pula kuna. Pak Mantri, tolong ngero yuk pak gur na nae. Mana kalau ya pak? Perisaan wena naik kok masalah. Apa ya senasa pak guru-guru? Maple cegili ko ya ko ada. Deseng imbe pak mandang. Tapong padil lo ko sa lalona. Lo ka makada sa laleu ka din ko leu. Salah tatok ambe ka pa pak mandadi. Dia mo salah tatong, salah pukot apa mu. Yo apa tu pabelen itu ye. Mai macam pidang pak komandang. Pakai dia kumat tu pak guru-guru pa ima. Dia pejalan si mu ganti. Dia tu menimpa aja ganti pak komandang. Dia jatuh menimpa imang. Yo apa tu pabelen itu ye. Don pana aja leto-leto. Pak Mantri, sitongan na iko mi wadi harga-harga pa ima. Pak macho pa ima niko. Ne iko dia apa? Pada macho tu pada lo mapunuangi. Astaga pak mandang, ya tetap po. Aja wis teperi rustang. Payin na pada macho pada pabelengi. Apa ni dia? Betul hai ceng. Kau selupak betul nang ulumi tak busia tu tak mu. Pak Mantri, yo ketongan iko pak guru-guru na digaya pa ima. Keberatan ni politik. Mana tu ini ya pak mandang? Ini ya. Ini kita diladen lo ngak pak mandang. Abah. Abah. Mau tembak aku. Aku elok masela malah, nadigapi lurun ero. Iyo. Apa? Iko makelas ko kapang. Sekompa ki beli cedeco. Basi Riko tu si Rimu to. Te bawano, aku jantungan nga ba ako? Lecce pala jarumu di buru-buru. Kasihan aku. Kita na sobo yala sana makada jantungan. Sedangkan ia kesikong kak di boleh kalau kak metu masalah kak bawa catat sila. Abah. Ni abah. Ni abah. Oh iya kurustang. Ngerasa pa menteri. Jantung apa le? Saka tu rumah menteri. Mati saka. Ya bener rapi wan ni. Yo. Besok ni, letu ni.
gini pula yang mau relakku. Ibu desa Salman dia nahan kita. Kalau ada disuruh untuk lakin nah. Tak jadi ibu desa, tetap lagi suruh untuk yasoy. Pa, ini kono masuk. Iko na may pidangi. Iko na. Bu Desa, lagi dolang mahal panjar tas ratuta. Kalau cuma belanja. Iya na 50 na. Pada wis tengah alul. Iya, tajen ni wala ko. Bu desa, kiram tu langi. Di sandal lo mau belanja. Berpisah untuk Pak Desa. Pak aja pi. Kita kalau mau belanja ya mantra kau. Nah bisa mana ke daerah Aku namai, cil namai. Iko abah, aksi malah di rumah kelas ker. Dia masiri lah bebe. Nama cuni. Sini dong kau kipak kemana tengah tu tebe. Lebih anak. Soroti. Pak Menteri, ada yang pengakana. Dewi bisa kudin rumah kerjaan. Nah, tapi pemena. Dia itu tuh tembak kok. Kung kena nama bercuci dia boleh, ya mamparai. Iya Rustai. Ada pengat kok. Ada pengat kana. Tapi Pak Menteri, dengar no, iko ganti-ganti Pak Ima, natamai di onron perampo juga aja nih. Melati ko na Bosa si kata Perjalanan na di mo ba? Adi, mana na ka to? Iko mana matu puna ba ako? Pwede ka agpajaran sa mutanay-mutanay. Napa ako tanabi turo. Makadi ka mapagidaan ka Pa Ima. Nabago kasi delo, tanang ko yero. Dele nga ako tanangan, ano ka to? Malah Dewi kata ko na impus bawa na pas lada kapag sinabi niya waki. Iya ba. Iko kalaki, inakalasi ni Pak Menteri. Kok ya Pak Komandang, Pak kelas Wita. Iya Pak Komandang. Sedangkan ya pulang ke keluarga aku apa kero. Setiap dipengakui, cedek pisang meni. Tapi itu pisau memang makan dan balik-balik kira Pak Komandang. Tadi mas tuan pistol ori. Mau tulok Pak. Warino, madaka ka. Tato, ayo waita. Cema, aja nih kutung kakakmu biar kamai. Peti petua. Magar, utat teori na, tawala din lo minungi, dito bahalot tungkay. Pokoknya iya, amang, yan misaki. Sedangkan Pak Desa, urang surumpun. Dia mata nang kau salah tahu kalau keluar so. Wandal kamat tuh kau mas perang. Tapi lo kamu ketancu. Di rumah kunri musuh kamale. Apa magai? Ang kajamaku kue di Jupandang. Ilo doan na bawang. Kau sukses ka na tiwitok madej. Ba? Ano puro di Salmang? Iya bos. Barang on di cetok. Play mo tar barang. Oh iya, ang kaya ko di box eh. Segala lo pasang ketimun. Amalin ko katucuki. Serang. Pada mau dongong mana ko Bangsa yang tak peri. Maso mo? Iyo, ikaw mas pirang. Asa mo dyan, chika? Loko pa si runtukan lang keko. Macam-macam ko sapa makunri ko bos pirang. Pamacanti mana? Iko, mama si Roland. Nama cun, na idi melelebat sapa. Harusnya ya. Yang penting segini ni kampung yang makun wala mana. Hey, iko, si tungan na lo, kumaga ki. Aku Pak Desa sehat nih. Iya alhamdulillah. Ini Pak Imam. Iya alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Yang mana pelayan Aka. Bapak aku meter rumah sakit liu apa Cina.
gini perawaan dah liwa kalau pewada. Apalagi mandre kita kita lupa imang. Apalagi Pak Burana. Asal pur mau diandre langsung melasi. Alhamdulillah kau terpuji mau fasilitas ni. Kau kembali kekurangan tak gampang. Pak, digaga kurungan na. Sedangkan iya Pak, dia pun Pak Burana langsung aja Kak. Jadi Pak Imam mesti tokes di mabonga. Di Pak, di ini kau beli. Kau pau. Masih mana Pak? Di Pak. Joko-joko mikir di boleh. Kau kuat tu tak? Gimana Pak? Siap, lapor komandan. Kami Hansip bersama dengan rombongan siap pulang ke kampung halaman. Orang selesai. Bagus Pusaka. Wah, lono lisu. Den seruntu pemeng. Siap komandan. Tetap kisi runtu pemeng. Ilo doang bana naik malasa selesai dina ke lisu pemeng. Wah, kita apa karo? Tanah por pada sia-sia mau. Siap komandan. Berarti salah sih Kak. Masih mana play dulu Pak Komandan. Gimana Saka? Ye, hati-hati Ki. Selamat Ki. Pada salam. Ini Didi. Ada selalu lagi. Ini. Aku tak boleh cek dulu. Ini Pak Komandan, tidak cek? Terima kasih ya Pak Desa. Lo kalian Pak di kantor, kalau dia menggati selesai masalah. Oh iya, lo diolon apa lagi ya di Pak? Endi, terima kasih banyak Dindi patung kakak. Sana yang tanya Dindi teh kak di TV kalau rumah sakit, dia usah terima hati kak apa. Bendi sepet sama-sama. Tuh, siko nanti nyiku ada. Iya, sama-sama. Aku memang tuh dia udah tahu Situlu-tulu ki. Lo kak bisa dimodi kilo ke jog-jog di kampung pun. Iya, bah. Tapi mah tuh betul. Masih mana Pak Dindi? Sia-sia mana kidi? Silakan. Jolo pada saya. Arba imangi. Maden lo baca lo. Pak Imang, Indre nu yang mai. Paya lo ada nak kesili, sumur ini ada kadi bini aku. Dia menang kulat tu di bola aku Purana aku tu. Hei, iku mana? Aja nih yang mursu. Kalau lo lisu-lisu no, paya dia tu gagal keluarga aku. Hei, Pak Imang, iko wasa nu puji memang kita makun reye. Na puji ka tu? Iya lo to, onro nih sepemeruar waki. Mamu sa Dindi, Pak lo tak monro itu. Dia tu nama gaga. Magaga kapang. Kita ka seding kumanre di boleh. Tol ini lisu. Aman menang itu Pak Imang Kak. Pasal. Pulang beda mau pulang cuma. Pulang ke masjid. Kemana kau ini? Pasal kan semua jika ke sini. Masjid. Disuruh kali Papa Desa. Hei, mam tuh, mam lepang. Iyo. Lo kan nanti Mana kade? Belok kiri. Lo kena. Kamu lepang. Ini bos tali wali sedih. Mau macam ala berkonye deh. Kalau skala berkurang macam toka. Dia sedih bisa makan daging lo tak. Dikata lah lo tering ah. Ini ni bawa ngage lo tak makok kue. Yang terima mana? Age.
Cuk. Bungkus, bungkus, bungkus aku dong. Bang Pedang. Bungkus. Ayo dong. Bungkus. Bungkus. Cara punya uang, aku itu kasih makan lele. Masuk nih Pak Disa. Masuk kemari untuk ngerampungnya. Iya Pak Imam. Opa dia ada kasa di wampungan na woi. Biasa lah kulo kedigajang. Desa, jemu ku puji-pujian. Tama mesti kur dilalan apa digajas. Iyo Pak Desa, lisu bawa nih. Iyo lisu no. Kuni koy mondro elo dita ya asli sedingannya. Kutoni koy mondro lo dita uran nih. Asapa lo ko lisu rata balas semu. Abal, direktur saya aja Pak. Ayo beka bulan satu. Baik, tak bola ko cede di kampung ni. Mah. Kamu gak jaga biasa? Puto jamet to kuliso. Pakai urani masa ngalian pasti ke mau. Bang, ada siapa? Nama kamu ki, cilele ni balik na. Mana kalau ambil macam kah? Wah, wadah. Coba mau bayar cek. Hello, pokoknya. Magon rotom be. Pak Menteri. Pak Menteri. Kanan daya ko ye. Ay kutu. Mau mana ko jomong bitoka ko. Mana sa sejago ke pasti na kalah ki. Itu coba. Ya tope mo. Ya. Jangan boleh waktu tope ya. Sakal man. Ganti ke malah, ganti ke. Aliru pusaka. Hai. Pak Menteri, wakai. Ih, topa. Mana bandar kau tu? Pecolan, pecoi. Menteri. Jangan biar. Macam kau. Bisa tak pada? Senyor, ada dalur rubana. Hanya kalau kemalur lah ni di penembak gitu ki. Masalah dia cerita gimana tu? Mana kalau kini cerita? Mater udah mati cicing lah. Lo negatif, masuk. Ini Pak Komanda. Sini, Woi! Jangan teriak.
Komandan lari Pak Komandan. Woi, lari. Hei. Bocah ni di kagak Pak Komandan. Mandra asal lain. Beti, kau semua so budi buat tu. Isaka, kau fakir dulu ne. Bocah tu masuk dulu mau. Kapa masuk dulu ni Isaka, jadi itu. Gampu ikut. Nama macam lu pada kau macam lu. Di mana di kantor polisi itu? Bawa kantor semua. Macam cek apa ya? Di kesini ada yang ya. Macam cek apa ya? Ada bos. Mari. Bawa kantor. Cabut ke sini masih penjahat wanita. Juru paisi, ajak juru meruka. Kang armi nasa binim ko naruntuk ko. Iliwa ka paran. Pawat tu mo de gaga. Wi nagi sotari. Naliwa udah ni ro. Ko yang magelo pa sa pasok bawan no. Gimana rasa? Kukuri de sa buat tajam pui. Atau ko dawanan we, ko bungai. Cocol ada tuh pemantri. Jamu-jamu dulu mu desa. Iyo. Kadu, tamu li ku desa. Wah, you are rencana dengan Isaka. Ada surprise. Sepe. Aja meruka, aja menuna. Kalau kamu mau perangi, ku perlu jungan nyawa. Lonika. Teri, dia tuh di dalam. Oh, pasti ke pelaru le. Kayak kerma ada punga. Wah, jadi. Jadi cerai. Ada lo kak. Tadi ni dulu ke tu. Lo kira kamu lebih nemu. Ke pelaru le. Iya macam kak. Ajak nongkrong dulu ke tu. Kalau dia jam-jam binemu. Lo ngopi. Mana mat paparut buat timpun lo. Mungkin dia kayak tu. Ku di kaki bata. Oh, turun gede. Sior. Jolo-jolo. Agak lo kau masa betul kak ni. Paman dari lada ni dulu dia ero. Palai aku tahu mau dia mau nak. Kau makan tanah kau tega bawa kau pacing kan rong seleni. Ya apa? Aduh. Ejen, saya masa bila tu tadi aja. Iya, gitu. Saya kan masa rati mana? Semua tu masa. Nama tu kan masa buaya. Lucu. Lindo mantap. Lagi, bagai, kani. Jika betul-betul ro. Macam kita. Ini siapa? Ini lo sering tu bineta. Alih nama cai. Lakon liu. Kena betul. Lagi malah. Itu kan agama aku dibulai. Tidak aku tahu. Mana kau ni? Ada tu gaya desa. Ada tu garu le. Oh malah. Pasal kita di Belayur pa. Iyo, saya kata iyo. Belayur. Ke mana pun ni. Saya kata lo. Belai. Dia tu. Oi, aja kak. Mana sangka kau kalau pasti abo lah. Kata buka tengok lah. Ska, tu kan masuk dulu ya. Aku tu normal masuk bi, senior. Nanti tak keluarga muda ni. Allah, yang penting lu kan masuk. Wih, dah macam ni kadu. Ini liwat ada jenah. Ini roda dah semua tak bersolah. Ulpa, Dalia, Ma, Bu Desa. Ma, Ulpa, Bu Desa. Ma, Ulpa. Pak Komandang. Itu gato di lalu. Teh, kau pergi lo kemana teh Rodi?
Ini siapa sih? Iya, bisa jangan. Aku sangka mama beli maling. Iyo. Tiga Pak Mang. Wih, kok kalau kita ada kat mata aja kudu boleh. Pasal aku sisa kau. Iyo, ya mak ketuk. Mangin boleh. Nonton bini aku. Tidak lagi Pak Desa. Tiga ngare mana lo kami makun pun rei. Woi, mai tu. Dia pemeruntui. Coba sa di masomu. Tiga aku tu lah senior. Hei. Cedi meni boleh dia dipulih. Bola ni dah dia. Mana seningki koro. Elok kono mai. Ayo. Oh iya, mana dah lupa. Dah lupa itu. Lo kene. Pandu sangat apa pek lo perasaan. Semana seding kesama wang keling di laleng. Iya Pak Kamandang. Dia ruang keling Pak Komandang. Tapi dia apa pun, Pak minta uka. Mai bencel lebih baik. Dia bola bakal ada nak ijak. Astagfirullah. Mas Samsu, makape ti muna. Mereka belum pakai itu muna, disambut itu muna. Hei, curi apa lagi? Apa desa? Apa tuh? Iya curi. Bismillah, semalam Allah. Kalau tak ada sepilan. Mana ada ojo mana? Ini dia harus seculi lenge. Ampun ni bener lah itu. Bos. Di rumah Pak Desa. Mana kalau dengok? Masuk pur muka aja. Iya, purga aja. Tapi dia mati. Selagi rona temari kape emang. Lolo polisi apa? Nanti tika mana aku takut. Untuk selama aku. Coba ditiket kok. Arung tu setoki. Jadi, dia emang kurre. Lesoni, apa patah malah. Salma, lesoy. Lesoy tu. Iko, pada cengin sama. Aku ni selaki ko, nauno ko. Terus